Салому алейкум, тамошобинони азиз. Хуш омадед ба канали Аҳмад дар Истанбул. Ду варианти хонаи фурӯшӣ дар Туркия нишон медиҳем. Якш бигем қимата, якш арзон. Ду ҷам як. Ду зал я спальня. 100 квадратный метр 145 000 туркӣ. И залыш спальня. Я спальня дигаш. Кухниш. Коридорш. Хулас 123,000 ним долларда ин хеле хона ёфта мешавад. Айда бо хубшам ёфта меша. Кофтан дар курай айда хубшамеви айда безебшам аст. Орам пеша хардан хуб гем анализ кардан дар курай. Объявление гем сайти ки хона мефруша. Баъд дигем варианти хонаш 310,000 туркӣ. 310,000 туркӣ. 310,000 туркиро ана ба доллари амрикоӣ мешавад 50,000 доллар. 50,600 доллар. 50,000 долларда у хонашро бигем ин сурат айтрезашай. Тамом Истанбула хтон дидесен сурата. Бигем айтрезаш я роҳат тамошо куниш. 120 квадратный метр гирам се хонагай. Ана ки рафтем ба хонош. Ина я хонаш. И я трезай дигаш айранш. Душ, туалет, ремонт люксай малмай. Ремонт на самом деле хубай фикр мекунам. Ана сурат камтар дошта ними залыш. Ана я хонаш, туалетш, я хона дигаш. Хулас 50,000 долларда бигем хонаи ба ҷои хубтарда ва шароити хубтар бигем ай ремонт ёфта мешавад. 120 квадратный метр. 20 квадрат ай у хонаи пештарада бисёртар. Ҳайда ин тамом. Хуш омадед ба канали Аҳмад дар Истанбул. То видеоҳои оянда. Хай.